Бул жерлер ушул Кара Суу районуна караштуу Нариман айыл өкмөтүндөгү 40ка жакын тургундардын үлүш жерлери. Мына ушул жерге пахта эгип, жан багып келишкен. Бирок 10 ай мурда деп атышат, 10 ай мурда айыл өкмөт келип, бул жерлердин баары айыл өкмөттүн жери, буларды айыл өкмөт кайра кайтарып алайын деп атат, силер айыл өкмөткө кайра сатышыңар керек деп аларды мындай мажбурлап, коркутуп, айтор ушундай жолдор менен жерге болгон документтерин кайтарып алышкан. Ушул тургундардын айтымында ушул жакын жерде военный часть бар. Ошол военный частьтын аянты кеңейтилет, бул жерге ушундай мамлекеттик бир нерселер курулат деп айтышкан экен. Тургундар айыл өкмөттүн жери болгондон кийин айыл өкмөткө беришибиз керек экен деп түшүнүп, жерин документтерин берип коюшкан. Башка жерден үлүш беребиз, силерди башка жерге которуп атканыбыз үчүн деп 200 миңден 400 миңге чейин компенсация берген, алдындагы акчасын алышкан экен. Бирок арадан 10 ай өткөндөн кийин баары бир же жаңы жерден дайын жок, жаз келип калып, же өздөрүнүн мурдагы үлүш жерине дыйканчылык кыла албай, ушундай абалга кептелип калышкан. Ошол учурда тургундар сүрүштүрүп көрсө айыл өкмөт бул жерлердин баарын чогултуп эле бир жеке ишкерге сатып берген экен. Ал жеке ишкердин бир бизнеси үчүн 40тай дыйкандын жерин ушинтип алып, азыр бир адамга өтүп турган чагы. Тургундардын наразычылыгын өзүнүн оозунан угуп көрөлү, кандай деп айтышат. Sizlar hökumat oladi, majbur qilishda hammani majbur qildi, olamiz. Bo'lmasam sudlashib bo'lsa qaytarishimiz kerak edi. Biz bilmadik, mana zakonlarda mandaqaligini yerimiz o'tib pullarini qaytarib beramiz. Tayyormiz, hammamiz qaytarib berishga, lekin yerni bermaymiz. Yerga kelib o'zlari ekib ko'rsincha shu yerlarga tosh, ko'chat, hamma yo'q tosh yerlarni mana sizga. Olmasangiz qurib qolasizlar. Ha bo'pti ko'rsatgan joyda oldik. 10 oy bo'ldi. Biz shu 10 oy burun bizni necha marta mahallamizga keldi. Отказ qildik. Biz yerimizni qanday beramiz bu deb. Nekigin aytishdikin, bu hukumat olyapti dedi. Oylardagilar ish bilan ta'minlanadi dedi. Bu yerga ishxona quriladi dedi. Xohlasanglar, xohlamasanglar beriladi, olinadi bu yer dedi. Lutchi biz dedikin, boshqa joydan o'lchab yer qilib beramiz deganda xo'p deylar dedi. Dokumentlarni beringlar. Unda necha kelib dokumenti beringlar dedi. Bizga rost pul berdi. Pul berib o'lchaymiz, dokument keladi 10 kunda deb u bergan pulidan dokumentga deb pul oldi bizga. Har bir xo'jalikdan 15 mingdan pul olishgan. Pul olib ketgan 10 oy bo'ldi, yo'q. Endi bilsak, mana zakonni kserokopiya qilib keldik. Zakon bo'yicha mana 2009-yil chiqqan ekan, suvli yerlar sotilmasin, olinmasin degan zakonlar bor ekan. Biz kolxozchi odamlar qandan bilamiz buni? Hozir yer berilmagandan keyin borib surishtirsak zakonlarni ko'rdik. Endi norozimiz, biz bermaymiz, pulini qaytib berishga tayyormiz. Yerni qaytatib ekamiz degan maqsadda hammamiz yig'ildik. Dokument kerak emas bizga boshqa. Qanday dokument qilyapti? Bunday dokument qilish уже всё yopilgan ekan. Hammamiz blogimiz qo'limizda edi. Mashlarda idorada turibdi hozir. Shunda norozi bo'lib xalq ko'tarildi hozir. Ekadigan mahal kelyapti. Nima yeymiz biz kuzda? To'lku shun bilan tirikchilik bizda. Bola chaqamiz. Shu gapim. Yerni qaytarib olgani keldi. Pulini qaytamiz. Qanday ekindirdi egesizlar al yerga? Endi biz mashalarga paxta ekamiz, makka ekamiz. Shundan hosil olamiz. Masalan, biz 2-gruppa invalidimiz, 3-gruppa yer xotni ekamiz. Mashalardan jicha ta'minlanib, bir ikkita qo'y qilib boqayotgan yerimizni bizim kelib majbur qilib lekin nima yeringlarni sotib olamiz dedi. Beringlar, sizlar o'ninglarga dedi, boshqa yer beramiz dedi. Mana shunaqa qilib o'rtada ozgina birinchi 3 ming nima berdi? Pul beramiz dedi. Biz unamadik, bermaymiz yerimizni desa, yana kelishdi 7 mingga chiqardi, 5 mingga chiqardi, oxiri 10 mingga tushishdi. Lekin endi o'rni ham yerimiz bo'lsa ham hukumat bizni majbur qilib tortib oladigan bo'lsa, o'rniga yer beradigan bo'lsa, mayli deb biz endi bunaqa falshiy dokumentlar tayinlashgan, qo'limizga hali dokument kelib tekkan yo'q, hech kim ko'rgan yo'q bu dokumentni. Endi bordik, 3-4 martadan ham bordik, rais ertaga dedi. Bir haftada tayyor bo'ladi deb biz dokumentimizni qo'limizga bermasdan qilyapti, falonchi qilyapti, onachi qilyapti deb bizni oldadi. Shu bilan endi yana bo'pti deb qaytib keldik. Mana o'sha 10 oy bo'ldi, hali dokumentimizdan darak yo'q. Shu endi dokumentlarni alganmi, je bir yerga dokumentlarimiz qo'limizdan olib ketgan.
Qo'llangan emesdir ishlarga. Endi biz masalan 3 ta olsin, 3'imiz hech qaysimiz dokumentimizni qo'l qo'l qo'ymaganmiz. Qachon olib kelasan Uni ham biz bergan dokumentimizga qo'l qo'ymasak ham shular o'zlari qo'l qo'yib olishib ketgan. Yo'q, o'zlari qo'l qo'ymagan. Ya'ni kim qo'ydi? Kim qo'ydi? Sizlarga kirganda qo'l qo'yganda biz uchalamiz og'zimda qo'ymaganmiz. Qo'ymaganman men. Mana ayamam kelib qo'ymay chiqib ketgan. Ash qo'l ham qarshilik qo'l biz qo'ymaganmiz. Bizni eng nima maqsadimiz o'zimiz yerimizni qaytarib bersin, o'zimiz ekamiz. Bo'ldi. Bo'yingi 10 oygacha kutdik, bu yergacha sabrimiz qolmadi. Nimaga deganda hukumat o'zi olyapti yerni deb aytgan. Bu ham bor edi shunda. Mana yer adisi bu. Bori shunday degan. Oldin yerni sotinglar dedi, yo'q, qo'y, sotmaymiz biz desak, yerni dedi, bo'lmasa sizlarga dedi, sotiga 10 ming so'mdan kompensatsiya beramiz. Boshqa kartadan o'lchab beramiz degan mana o'zi. Mana shu. Haligacha mana 10 oy bo'ldi. Yer ham yo'q, dokument ham yo'q, hech narsa yo'q. Hukumat oldiga to'planib nechadan bordik. Kabinetiga bordik. 10 kun so'rov bering dedi. 10 kun so'rov bering dedi. Yo'q, hech narsa yo'q. Mana shu bo'yicha shuni qilib berganda shu mashaqalik bo'lmas edi. Odamlar hozir bu yerga yer yo'q, yo'q, dokument ham yo'q, yer ham yo'q. Biz o'zimiz yer ber desak, yo'q, berilmaydi deb shunday. Hozir o'shanda sizin qancha sotiq yeringiz bor edi? Meni 40 sotiq yerim bor. Anan sizlarga kelib misol uchun dokumentlaringizni berib turg'ila dedimi, je bir yerlarga qo'l qo'ydirib oldimi, je bunday qanday? Yo'q, bu nima qildi? Pulni berib raspika oldi. Mana biz qo'lingizga pul berdi, aylok. Pul berdi. Dokumentni olib raspika yozdik. Mana ancha nimadan yerni bu yoqdan bu yoqqa o'tkazish uchun kompensatsiya deb pul berdik, shu oldik. Al kompensatsiyani kim beryapti dedi? Kim mana bergan? Bu kishi kim o'shanda aylok metdan bo'lsa? Yo'q, bu yer adisi hukumatdan. Investorlar bergan. Endi kim berganini bizga kimlar bergan. Sizlar al aqchani o'shanda aylok metdan bizga berdi deb o'ylagansizlar-da. Hukumat biz beryapmiz deb aytdik. Nima deb aytgan bizga? Bu hukumat olyapti. Аты-жөнүңүз айтып коюңуз. Мындагы тургундарга башка айылдан жер берүү убадаланган. Бирок ал жерде дагы дыйканчылык менен жан багып келген жергиликтүүлөр бар. Алар жерди айыл өкмөтүнүн аукцион аркылуу 5 жылга ижарага алышкан. Келишим боюнча дагы 2 жыл иштетүү укугуна ээ. Деген менен айыл өкмөт келишимди бузуп, бир эле үлүш жерди эки башка тургундарга убада кылып жүргөнүн айтышууда. Endi 1,5 gektar beradigan bo'ldik dedi. Keyin nimaga berishsan desek, endi hukumatniki kelganda beramizlar dedim. Men aytdim, kim qaytib beradi auksionini dedim. Masalan, men aytdim, men bermayman dedim. Bir ikkitamiz desek, bermasa beradiganlar bor deb, mendan o'lchapti 1,5 gektar. U ham endi o'zlariga kelib o'lchab ketgan. Hech bu yerda biroq chiqmagan ham, boshqa ham qilmagan. Sizlar 2 yilingizda bergenge ma'qul emasdir-da bularga yerdi? Ha, Ma'qul emasmiz. Undan keyin ham ma'qul emas. Undan keyin ham bermaymiz. Bizlarga boshqa olib ishlatadi. 10 yildagi 15 yildagi bolam ishlatadi, boshqa bo'ladi. Taqrirlar ma'qul. Taqrirlar ma'qul emasmizda bu yerda. Shu Tojikot eliga qolish kerak bu yer. Auksion bo'ladimi, nima bo'lsa ham bu rezervni fondga qo'yib ketgan bu yerda, rezervni fondga. Kishi boshiga 8 sotikdan ayil hukumat bo'yicha 8 sotikdan ulush berilgan, oshgan yeri rezervni fondda turadi. Shu rezervni fondga nima bo'sh qolmasin deb arendaga berib nima ishlar, auksion qilib. Endi bu bir yil bular ishlatib 5-10 yildan keyin bola chaqamda ishlatadi. Biz ketgandan keyin bu hayot qoladi-yu bu yerda yashab. To'g'rimi? Biz yashashimiz kerak bunda. Bizdan keyingilar ham yashash kerak. Shu ayыл ishida Мында айыл өкмөтү кызматынан пайдаланып жеке ишкерге жер алып берүү үчүн ортомчу болгону аныкталууда. Деген менен Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы тургундардын айыптоосун четке кагып, бул аракетти ички инвесторду колдоо деп билет. Документтерин кайтарууну каалагандар сотко кайрылуусу керектигин да кошумчалады. Жерди категориясы ошо боюнча сугат айдоо деп турат бүгүнкү күндө. Алар логистика центрге трансформацияга рухсат бар. Логистика центр куруп атат бүгүнкү күндө. Айттым, ичинде мини цехтер болот. Ошо айыл чарбасы багытындагы бардык мөмөлө жемиштер, бардык нерселер сатып алып кайра иштетет. Каяктан рухсат алдыңыздар трансформация ошол неме боюнча? Ала рухсаты боло элек. Ала ошо айыл чарба багытында турат ол жер. Ала трансформациясы бүт элек. Өздөрү мақұл болып, жылдырғанға өздөрүнүн сунушун беришкен, майли биз разыбыз деп, арызы бар, келишими бар эки тарапты. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жерге логистикалык борбор куруу максатында Алай логистик центр ишканасы жоопкерчилиги чектелген коомдун атынан 500 адам иш менен камсыздалат. Анан айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана ошолорду сапатын жогорулатуу жана сактоо максатында логистический центр
kurabız деген мақсат менен кайрылганда айылдык кеңештин депутаттарын менен биргеликте ошо маселени карап, ошолорду берген сүнүштү кеңеште карап туруп чечилген маселе бул. Сугат айдоо жерде единственно ошо элдер колдонуп жаткан үлүш жерди гана үлүш ээлерине макулдаштырып сатып алган. Биротоло. Бул кишилерге тиешеси жок ал үлүш ээлери. Бул кишилердин үлүштөрү башка контрга жыла турган максатында болгон, бирок ошо күнү айтылган маалда, мезгилде айтылган бул кишилергечи башка жерге жылдыр беребиз деп. Эки ишкерге түбөлүк өттүбү, мындай? Түбөлүк өттү. Логистика борбор куруу максатында. Эми бул жерди трансформация кылат. Ал эми трансформациясы өзүнүн компетенциясына керек. Өзү чечет, биз чече албайбыз. Сиздер жөн гана алмаштырып бердиңиз. Алмаштырып бердик. Анан эгер ыраазы эмеспиз, бизге эски жерлерибизди кайтарып бериңиздер десе, ошону кыла аласыздарбы? Арка кайтара аласыздарбы? Ал маселени мен чече албайм. Менин компетенцияма кирбейт. Арка кайтарып бериңиз. Жок. Ал бул жерге уже мамлекеттик китеп алынды кадастр тарабынан. Эми сот аркылуу чечсе. Учурда кадастр ишканасында жерлер үлүш жери катары катталып турат. Үлүш жерди өндүрүштүк зонага айлантууга мыйзам жол берет, бирок тургундар анын маанисин түшүнбөй туруп, макулдук берип коюшкан. Сессиянын чечими айыл өкмөттүн токтомдору жана макулдук каттардын негизинде документтерин даярдайбыз деп. Анан эми аз толук документтер толуктала элек. Нариман айылынын тургундары жаз келип дыйканчылык жумушун баштай албай турушат. Анткени жер үлүшү маселеси жакын арада чечилчүдө эмес. Ал эми айыл өкмөтү логистикалык борбор курулса, 500 адам жумуш менен камсыз болуп аймактагы ишкердик жанданат деп ишендирүүдө. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Кара Суу району.